betuluna nakhuluma sikhona ezigabhoko wethulo lapho weswethulela abantu bakamashamashosile nabanohlozo sisiphathele ikhasi siphathele amagama siphathele insizwe zimkathulo uzokhumbula ukuthi njengamanje lapho eqaleni siphethe insizwe umgqilazi wedinga uyayazi ke insizwe ngophela ngengoma yamnandi nangezilawa nje imnandi bese siphatha udubula sodubula lokudlela ngona ngoba amashasha abantu ngithanda usayino zapho ufike sidala uzobuyela njenge naso ke khahlela imali shaya ipenalty bese ngiphatha insizwa abantu bathobula bathothoba umthombo amadoda bese kuba yini ngezigabhoko lezi madoda bazoke bethi bekuthi halamuzi ngengoma emnandi kakhulu sizwa Kodwa wayeza uzosetshenziswa kanjani uwe nje kuphela wakusebenza u1 bayijiwe u2 bayijiwe la ngazama kubhesi awustatanga ivid bonini ilokhi azawuza ucofa la asiqale yabona mangithi bona kuhle kanjani kwethu okay siyayiqala bavela amagama ngawakhathi okay manje yishaye lapha yeah phezulu masithi ucofa nje la izoyibane la 1 2 3 okay khuluma uyangibona yeah ngiyakubona okay ngesikhathi sebe angathi ukuthi asondele kancane kodwa sovela right okay 1 much length 1 2 3 What is what? Yeah, that's okay, but